Salam, selamat pagi, Bapak Inang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ay majalo hita, rigapan si kanu pari bata, bani panurang sogot nyarion, pasada hita urta, martonggo hita. Puji-pujian terima kasih apa hasangapun ma isombah konur nami ubamu Tuhan bani panurang sogoton. Lumabui ijalohan nami pasu-pasumu nagukan dear. Pasu-pasu perdagingon sunaige pasu-pasu partunduyon. Bani panorang sogoton ibagas nasyoli pukah kanami perguluhan nami. Torangi hama apa pikiran nai marhite hatamu ase saganjang niron. Ibagas ganup horja sura-sura sunaige pergulmiton nami si ganu pari. Tong-tong mak labin martambah-tambah hapen taron dahumbamu. Bahen hasangapun mi goranmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Japin siam marianan bani panurang sogoton nabui isi sehan nami marhitehon ni channel YouTubeon. Rigapan sigano pari bata bani panurang sogoton Senin tanggal 4 bulan 4 tahun 2022. Ay matar surat bani buku Podah 30 ayat 8. Nama katahon semen. Pado hamma humbaku uhur si pakula-kula pakon hataladu. Ulang mabere hambaku hamiskinon atap habayakon. Tapi bere hamabaku si panganon asa na porlu. On ay matongkon ni si agur na mangindohon hubani Tuhan. Dua duhasa na ipangindo ibagas parguluhan ni. Paima mate iya. Janah na dua onma na ipangindo hubani na bata. Na parlobe sahali ase ipadaw mahumbani uhur si pakulah-kulah apa hataladung na paduahon ulang ma iberene bata hubani hamiskinon atap habayakon. Tapi iberene batama si panganon asa na porlo. Totu ibagas parguluhan ta si ganu pari songon agurondo humani hita mangida ibagas parguluhan ta. Maninboy dah kita jana ipuliti hita sada-sada ahado natang si porlunan ibagas parguluhan taon. Si pindoon ta ibagas tonggot ta. Ase ulang koli ipindo hita misal ni hasehaton. Hapeni hita do nalang menjaga hasehaton. Ipindo hita misal ni ase ipasu-pasu jumata. Hapeni hita do nalang rajin makkorjahon jumata. Artinya ay lang sadalan na pinangindota sonay age na ni horjahonta. Ay maase ibagas sugot niya riyon. Marhitehon ni buku Podah 30 ayat 8. Ibubay hata ni nay bata hita ase lambin mangidah humbani haganupan naborat naidopakon hita ibagas parguluhan taon. Natang si habiaran ta aima anggo madabuh kita hubagas dosa. Ase maningon marpala-pala do hita manimbili dosa ibagas parguluhan taon. Hunjado roh ni ay humbani uhur sonay age humbani parsahap. Ase pasal on doma ipasingat kita marhitehon ni tonggo riapta atape tonggo hamba panami. Padoham mahanami humbani parlajoan. Halani tongon bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus parlajuan do nagatiboy mambain madabu kita hubagas dosa. Ay maase hape ni ibagas parguluhan taon maningon tetap do ipindo hita aro natang si porlunan. Ase ibagas panginduan taay gabi malas matongon nuhurta. Ibagas panginduan taay lang adong panusalan bata. Jana ibagas panginduan taay termotivasi matongtong kita. Laho makorjahon
ahana gabe harusun nine bata ibagas parguluhan ta jana dauh kita humbani uhur si pakulah-kulah apa hataladu subali asibui simbili hita uhur si pakulah-kulah apa hataladung halani marhitehun ni uhur si pakulah-kulah pakon hataladung boy doon membahin hita makorhon dosa ibagas dirita janah terlebih usai marhitehon ni uhur si pakulah-kulah apa hataladung gabe mahiri done bata ibahin hita ay maasim maningon do hape ni ibagas tonggota ibagas borsinyor tong hita ganu pari mangindokon uban ne bata asi ipadaw ne bata mahumbata ursi pakulah-kulah apa hatalado halania puri ni pe marusa hita sa guguh ni guguh ta anggulang ne bata marhite hurto ni na passing na memberi guguh na memberi hapentaron hubata lang tarbahen hita tene padahkon guluh taon humbani ursi pakulah-kulah sunay agi hatalado halani haganu pa na hisap-isap ni daging doay hisap-isap ni duniaon doay asin na padua kon ipindohon agur do humani ibagas parguluhan ni ase ulang ibere ni bataw hamiskinon atap habayakon bani na paduhonon pe bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus rado hape ni madabuh hubagas parlajuan halak na masombo sonay age halak na bayak jadi ibagas situasi hasombuhon ta ibagas situasi habayakon ta bodo hape ni halak gabi mardosa jana pahirihon na bata anggo sombuh gabi ihurjahon manasala gabi manakko mamisal ni gabi mahiri man bata anggo bayak gabi mapas mauhur ni atap pigamapas mauhur ta bani na bata ujung ni gabi mahiri man bata ibagas parguluhan ta sigano pari ay maasi ipindohon ibagas parguluhan ni sonay mahumanita mangindon ibagas parguluhan ta asi perlu hape ni ibagas sa sombuhon pakon ibagas sa bayakon ipindohita ma ibagas parguluhan taon asi guluh ta guluh na sederhana na biasa-biasa gelah artini ay maningon bodo isimbang kon hita ibagas guluh taon antara hasombuhon pakon habayakon janan na ipilih kita ay ma itongah-tongah ni na biasa-biasa na somal artini ay lang sombuh lang bayak asi marhitihon ni ay ididah kita ma songon tonggo hamba panami na nejar kon Tuhan Yesus bata beri hamba huban nami si panganon nami na sadarion beri hamba bakku si panganon asa na perlu artini ay ane perlu nita sadarion ay maipindo nita lang lobih jana lang hura natotto marhitihon hapentaron nasyonon mahita ibagas sa ganjang niyarion lahu mangidah paso-paso ni nebata ase tetap maluar humbagas dirita tetap maluar humbagas uhurta tetap maluar humbagas hapor sayonta ase nebata matongtong koman na masukup kon ahana perluhon hita sa ganjang niyarion amen martonggo mahita ajari hamma hanami tongtong bapa ibagas sadarion ase barang ahape na sinurahon ni urnami si horjahonon nami ase dauh matongon hanami kumbani uhur si pakulah-kulah apa hataladu tapi ibagas bulus ni uhur ibagas uhur na pitor matongon hanami mandalani rosi makorjahon horja nami si gano pari irik tetap martarima kasih hubam ibagas tenger niuhur hamdo tongon bapa na manaktakon
pasu-pasumu nagukandiar ban nami. Pasu-pasu pertunduyon, sonay age pasu-pasu perdagingon. Asi hamma humani, na masukup kon, si panganon ban nami sa daren huma. Asi marhitihon si panganon, na nilayak-layak kon mo, marguguh matongtong hanami, makurjahon horja nami, jana lambin pokut mahanami, bani ganup horja nami. Jana haganupan guguh nami in, kumbani si panganon na ijalo hanami humbamu, gabi hite nami mentongtong, pasangap kon ham. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapa kon tonggo namion. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong niate ni ne bata bapa, apa persauran ni tongdui na pasingma, na makasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mabata ganupan, bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus, anduhar matongon, sa ganjang ni reon, tondui na pasing matongon, na manorangi uhurta, sonay age pangarapanta, ase ahana pinindota, ipindohita maay, na maronjolan bani hapor sayaon, jana ipindohita, ibagas malas niur, apa gok terima kasih. Andohar masalom.